Kia ora e te iwi e haere ake nei I te Karere I pōhiri a Rangitāmiro ara te kōmihana whānau ora hō mō rohe tahi I tōna tāhuhu a rangapū tuatahi I te rānei. Hei tā te kōmihana prihimana o te motu I kitea te maha o ngā pū I te hōpuni I kitea I e rātou ngā tamariki tokorua a Tom Phillips. Kei te whakamānawa te kura aro nui o tāmaki I te mana o te rangahau Māori I tēnei wā ki tā rātou taiopenga e kia nei ko ngā hua a Tāne te wānanga. Nō reira kei ngā tauira o te tua iho o te tūwā ki te wānanga tēnā koutou katoa. Ko Rangitāmiro te ingoa o te kōmihana whānau ora hō mō rohe tahi. Arā, mo te rohe e korowai ana I te tai tokerau, tāmaki makaurau, waikato, hauraki me tū wharetoa. I pōhiri a Rangitāmiro I tōna tāhuhu rangapū tuatahi, I tū te pōhiri nei I rungi te marae o te māhure-hure I tāmaki makaurau. Kei a mārena mane, ngā whakamārama. Hui ngā tahi mai ai ngā rangatira o ngā puhi ki te whakawhirinaki I tā rātou mokopuna a te rōpū poa kia Rangitāmiro, te pūtahi komihana hou o whānau ora. Te kaupapa I tēnei rā, he ata mau mai I tēnei wahine hautupua. Nō roto mai ngā kokoru me ngā tairua huri awhio I te taitokerau. A te rōpū ki tana tūranga hau I te taha o te Rangitāmiro. Well, it's a new start for Te Whānau Ora. And I think coming along and being invited to an auspicious occasion for celebrating Te Rōpū Poa. Neke atu I te kautau e whakahaeretia ana I ngā rāngai hauora Māori. Te kaumā toru tau hei tumu whakarai o te hauora o Ngāpuhi. Ana ko pua I Anei te kai whakatere I te waka o Rangitāmiro. Mihi hōnore tēnei mō tēnei tūranga I tēnei rā, mō te whiwhinga o tēnei mahi I roto whānau ora mō Rangitāmiro. Pērā ki te tai hau o mua mo te whānau ora, he hihia hoki no pua, te whakakaha ake, te whakapakari ake I a Rangitāmiro. E hei ana ahau ki te mahi ki te taha o ngā tangata e tiaki ana te whānau. Ngā whānau, ngā hapu, me ngā mokopuna, e hehi ana hau ki tērā. Me mihia te hunga katoa kua pīkau I te moe a o te whānau ora, e ora tonu nei. Ka mutu rongo I tātou I ngā kōrero I te wiki kua pahure, kia mana motu haketia tō tātou hauora, he ko atu I te whakapono, he mohi ana hau a te rōpū neina, ka tutuki. I te taumata o ngā kai kōrero whakapuaki ai ngā whakapapa, ngā hono ngā maha o poa ki te tai tokerau. Haere mai o ke mai, ki roto I tō whānau. Me ngā pukenga rau kei runga I ao. E mōhi ona tāua o tira tātou, te mahi e whai nā koe, harai te mea māma. Hari ana ko tōku nei ngā kau no te mea ko tai mai ngā rangatira o te tai tokerau ki te kōrero mau, ki te hakarongo ki ngā āwangawanga mō tātou. When we were asked to come along, we jumped at the opportunity. But it's just lovely from what I'm hearing just now actually, that she's having a good review of just the process of how whānau ora is to be rolled out. Aha koa he tau hau ki te tūranga, ko te oranga tonutanga o ngā whakareanga tōna aronga tuatahi. Mārena mane, te Karere. Hei tā te kōmihana pirihimana o te motu I kitea te maha o ngā pū I te hōpuni I kitea I e rātou ngā tamariki tokorua a Tom Phillips I kapi te katoa te ngahere o te rohe o Marokopa I te tini o ngā pirihimana e kimi ana I ngā tamariki nei whai muri hoi te pupuhitanga o Phillips kia mate I Waitomo I tōna taha tētahi o āna tamariki I te wā I pūhia ai nā tau e tamaiti ngā pirihimana I āwhina kia kitea te tokorua whakamutunga I whakamohiotia atu hoki ngā pirihimana ki te maha o ngā pū I te wāhi hōpuni, ko ia I āhua roa ake ai, tā rātou kimi I ngā tamariki. Our staff were very, very cautious in the way that they approached those children at the campsite, knowing that those firearms could, of course,
cause further harm. We needed to ensure the safety of those children. We did not need another confrontation. Hei te rā tonu nei, hoki ka toro atu te kōmihana pirihimana ki te hohi pera, ara kia ki te atu ia e pēheana te pirihimana i pūhia nei te upoko e Phillips. Ki te ao mātauranga, ko tōna ruarau kai arahi o te ao mātauranga Māori mai tauiwi mai anō rā hoki i hui kotahi i raro i te kaupapa o te aka pūmau i ngā rangi Tāne. Ki te wānanga i te whakamanatonutanga o te tiriti o Waitangi, ahakoa tā te kāwanatanga whakataha atu i taua taonga whakahirahira. Hei tā ngā mātanga o taua hui, he mea nui ki a rātau te whakapau kaha ki ngā akonga Māori me te whakarauoratanga ake o te reo Māori. Ngā rāngai mātauranga me ngā iwiranga tira. He mana kohito te tiriti ki tērā pito, ki tērā poto, ki tērā roe. Ka whakaōhiti mo ngā whakahou a te kāwanatana. Ko te tiriti tērā, e rangi he tuakana kāna, ko te wakaminina. Ka panaia i te tiriti o Waitangi ki waho i ngā kura. The concern is that that is being eroded and it's being tampered. We are in a very racially inequitable space within education. Ko tētahi o ngā rautaki hou ka whai ai rātau. Kia kawe atu he hua, hei painga moto rātau a ki kura. Ina ka puta mai te kōrero a te kāwanatana ki te ao Māori, anei te kōrero hei pere atu i tēnā kōrero. I reira rā, ka whakaputa a tātou kōrero, a tātou narratives. E tai te whakahe i nā kōrero a te kāwanatana. I mira ko ngā kōrero o te rangahau manatauri te keihia e whakaatu ana i ngā kū raruraru mo te akonga Māori. Equity is not just about closing gaps in achieving somebody else's aims. Equity also includes our inherent right to determine our own distinct outcomes and pursue them on our own pathways. E ai ki te minita take mātauranga a Erica Stanford, kai te u tonu ia ki te tiriti me te whakarauora anō i te reo Māori, Hioi anō Heita Jepson. Māori leaders' insights of how inequity might be addressed. Me kōkiri tonu te mahi. There's a lot to be celebrated in the positionality of Te Tiriti o Waitangi over the last 50 years, and we're not prepared to let that be eroded away. Tēnā taki noho tahi me nā kaiako ki te whirawhira hea ha te huarahi e tika na mātātau. He mātaurana rā tō rātau. And e tai e rātau te tutuki. Ko te whakamātautau nui, me pēhea nā kura e tahuri ai ki ngā rautaki hou, hei hua mo te huarahi keimua. Line ni tu i tupau, te Karere. Kei te whakamānoa te kura aro nui o Tāmaki Makaurau i te mana o te rangahau Māori i tēnei wā ki tā rātou taiopenga e kia nei ko ngā hua a Tāne te wānanga. He taiopenga e whakahui ana i ngā mātanga mātauranga, ngā tauira pito matanui me ngā tauira whai tohu ike. Mai i ngā ara rangahau, kua waihangatia e ngā iwi take ki ngā whakaaro auaha, ngā whakaaro matatini hoki, kei te arahi te rangahau Māori i Aotearoa me te ao ki te kimirongoa mo ngā ainga o te wā. Kei te taha o te o Kiwa McLean i tēnei wā, tētahi o ngā pū kōrero o te wānanga e tūana, kei a koe te wā te o Kiwa. Nau mai e ngā iwi ki tēnei o ngā kuru te ngā rangahau Māori atu i te whare wānanga aronui o Tāmaki Makaurau, no tātou te whiwhi kua whai wāhi mai, a tā Timoti Karetu ki te kōrero ki a tātou, ko ia hoki tētahi o ngā pū kōrero matua, nāna te kaupapa nei i wāhi, e koro tēnā tāua, pēhao whakaro ki tēnei o ngā kaupapa. Tēnā koe. He kaupapa pai ki ane. Ako kei he te kaupapa ko te reo Māori, te reo kawe ngā whakaaro, he hui pai tērā. Nā, ko tāu nā kauhau e aro pūana, he aroha tonu te kore aroha. Tēnā whakamāramatia tēnā kaupapa. Ko te kaupapa o tērā whakaharo, mea whakaputa mōhio, ne, he te mōhio, whakaputa mōhio tērā. Hoi anō, ko te hunga e whakapau kahāna ka roha atu au, ko ngā mea karau te roha atu. Nō reira, ko te aroha e whakapau ana ki ngā mātua kia weke, e kahāna. Ko te kore aroha ki ngā mea kārei te uru mai. Nā, ko te kaupapa ke o tērā,
he me he aki kei roto. Me kore tūna ka tū mai ngā pihi ana ko tauri, na te kore ngai pire ngai ki mai ki roto te rā kōrero aku. Engari kuira, kare he hohonutanga te okiwa, kare hohonutanga. E whakateka noi ho, ai. Ko aroātia e mātau e tahi o auna tuhinga I roto I ngā tau, ara ko te tai e atanga rānei tō te ahunga rua, e tahi atu anō hoki, hea whakateka nei, hea wō manako mo tēnei kaupapa. Ko taku manako me kore tūpono mā tēnei momo hui, ka kaha ke ake te tahuri mai. Kei te honga tāu e tino moi a tērā. Engari me kore tūpono, ne? Mena ko tahi noe ka tahuri mai, nau I muri tēnei o ngā hui, ko tahi atu no tērā. Engari ko te kaupapa o roto I ene momo hui e karangahia nei, he aki, he whakahau, he ki atu, tēnā hara mai, whakamātau. Kei te moho tāua, kei te nui te hunga kei wahora, he mohera wasi ki te whakarongo engari kei te kare te kupu I te puta mai te waha. Nō reira kare tāu te moa kei toko hira tērā. Era, ne, kena he toko maha tanuran, rātau. Ki te paku kōrero noi ho, ko hau hoki e kiena, mena ka taia koe te tuhi, ka taia koe te kōrero. I nā hoki ki te kore koe mo I te kōrero, kare taia koe te tuhi. Nā reira, I te ata maramo te rā kōrero, ko te sino whai I te hunga, e kia kena e mohera wāsu ki te whakarongo, engari he mataku I te whakaputa, ko tāku whakaputa ina, he mai aha mai e tahi āwhināsu ki te aratika. Nā ko e tahi kua whaiwahi mai ki tēnei kuru tetenga, he tauhau ki te reo Māori, he aha o aki, ki ar ki te rāhunga e paratonu nei te ara. Mena he hihia tōu whaia, Matapae hoki e mohe ai koe, kataia e koe. Ki te noho hoi tangi weto tamai I kare pahawa he aha. Engari, whakamātau hia te, taka hia te ara. Taka hia te ara, mate hiko I pai, mate hiko I ka hei e tahi wā. Engari, te munsinga iho, pai ana te koke whakamua. Nō reira, karawhiua. Taku pātai whakamutunga, ki o whakaaro kei hea te mātauranga Māori, e noho ana I tēnei wā, I raro I ngā whiu a tēnei kāwanatanga. Ko tāku whakausinu hoki tērā me pana e tātou tēnei kāwanatanga, kātahi. Engari ke te tikata whakapae, he nui ngā whetanga Māori ko whakakori e tēnei rōpu, engari, ke te moho tāua, ka hi ngā tipe wene kua rama he kāwanatanga ko whakaoke mai awa kaupapara. Mante ana tērā rōpu ko whakakori e tamea whai mai awa pērā. Engari he hōhā tērā, tino hōhā tērā. Me kaha tātou ki te tūatu. Kawara nei aro kia rātau. Engari me pera I tā tō tāu e riki ki ai. Whakatui he te tahi pūtea. Ahara nei, mā reire e āwhina ngā kau. Hei aha te kāwanatanga, me ana ukatinga mai, ana takahi mai ana aha mai rā nei. Nō reira, kia kaha tātou. Tēnā rawa atu koe koro, Māui whai wahi mai ki te karere I tēnei ahi, ki whakaputa whakaaro hei ko tamu, ma te iwi he mā taki mai nā. Tēnā rawa atu koe. Tēnā koe koro. Mihia nei kia kōrua tahi tā Timoti Karetu kōrua ko Teo Kiwa McLean. E mihia nei kia kōrua tēnā kōrua. Hei muri ake I ngā whakatairanga e karema e hoama. Ko te māngai tōranga pū o ngā kākāriki te ānau tui ono. Titiro ki te atāhua te ranginamu o te tangata nei. Ko ia ka hono mai ki te karere. Hei muri ake I te wā whakatā. Hoki mai anō ki te karere ko tā tātou manuhiri tōranga pū rangatira o te rānei ko te anau tui ono o ngā kākāriki e mihia nei kia koe. E te tuakana te anau, tēnā koe? Tēnā koe, hotira tēnā koutou katoa. E wā, kaupapa tuatahi hei kōrerotanga mā tāua ōrini kaipara, ana, ka kaue e te pāti Māori ki te whare pāre mata, hei māngai mō tāmaki makaurau, pehe o whakaaro, ai rānei e hīkaka ana koe ki te mahitahi ki ōrini kaipara. Ora, hikaka ana ki te tatari ki hara mai ona pūkenga ki rotu I tēnei whare, nui nā mahi e hono, reira me mihi atai ki taku tuahine o ōreni, me mihi hoki au kia pēni I hare te me māmā tēnei me te tohe ki rungi I nei pōtitanga, hoi anō I taku nei tirohanga mai waho, he tino Māori te tohe, hoi anō me mihi au kia ōreni, otira kia tāmaki makaurau, kia whai wāhi e te hara mai ki te mahi nā mahi, he
nui nā mahi ki mu te aroaro ki roti te paremata nō reira e orini, nau mai, haere mai. Ka pai tēnā pōhiri ki Orini. E hoa, ka mutu i a tāu e kōrero ana mo te pōhiri i te pai koe i te koro nei hana o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Ka mautawe hia mihi ana ki tō maia. Kia noho koe ki te pai i tērā momo hui nui tai ore a te Māori. I pēhea tērā whea ko te noho ki te pai i te koro nei hana. I pēhea hoki o whakaaro ki te wiki katoa o te koro nei hana i tēnei tau. Ko te kōrero nui, ko te kauwhau nui ki au, ko tō te ariki nui ngā waihono i te pō, tōna no kōrero, kei roto te katoa nā hua i hihe tana tātou te Māori, i rungo au tāna aroha mo te taiao, no reira mātou nā kākariki, pēnei ana nā kōnui ki tērā o nā kōrero i rungo ia nā āhuatanga mo te tuakeritanga, no reira ko te kōrero tiro pairo atu ki au i rangona ki runga te marae ate, ko te ariki nui. I kake mātai ki wanga nui o mātai nei whananga o te Pasifika, o te tei Wāhanga anō nōku no te Kuki Aire, no reira i te tahau o taku iti tangata o te Kuki Aire ni, i reira hoki taku brau Manase Lua, kui anō he manga anō mo te hunga tonga, pai katoa tōna kōrero i aku taringa, me tērā rangatira nā mātou o te paremata ko aupito anō hoki, no reira nui nā mana e hoa, nui nā mano, no reira nā rungi i tērā i hikaka katoa ana te ngākau ki te noho i Waingarui i tērā momo. Ko ana hau i kōrero koe mo tēnā rā, te rā ki ngā whanaunga o te mona nui a kiwa tāhua tēnā rā i te koro nei hana i tēnei tau, me ngā tai kita nā tai katoa o te mona nui a kiwa i tai atu ki te marae o tūranga waiwai ka mutu i tai atu koe, engari tētahi rōpū kāori i tai atu, ko te kāwanatanga, Shane Jones kāri reira, Act kāri reira, nā hinara kāori reira o te aroa tuatahi, rātau katoa kāri i tai atu. Pēo whakaaro ki tēnā tuahuatanga te tamōtanga o te kāwanatanga i te koronehana tuatahi o te ariki nui te anau. Ko te mea kei reira hau, mera pēnei kera hoi anō koetai nā memba paremate ho, kei te mautonu rātou ki tō rātou nei New Tiranitanga, nā re koawa nō nā memba paremate pēnei mai kia, kei te mautonu ki tō tātou Aotearoa-tanga. Anō reira tākenei ki a tātou katoa, me maumahara tātou tai nō ki te wā o te pōtitanga i te me te mutunga iho ko te tino kaupapa ki a haere ki te whakanui a te koroneihana tuatahi o tō tātou ariki nui ngā waihono i te pō. I ranga o nā mātai, o nā aroha ki te taiao i pera ana tōna pāpā, i a mātai nā kākari korara ki aia, te taiao te teime pai ki aia, te oranga o te tangata, oranga o tātai nei tamariki, anō reira, aha ko kāre tēnei kāwanatanga te hara mai i haere te katoa te ao Māori ki tōku nei whakaore mautonu ki tō rātai nei Aotearoa-tanga, waiho ake tō rātai New Tiranitanga ki waho. Mauri ora. Rawe, te anau mihi ana ki a koe. E tika tau, tahirau, waru te kautau tātou e whai ana i te New Tiranitanga, kei te heke haere tērā āhuatanga, kei te piki haere te Aotearoa-tanga, ko tahirau, waru te kautau, kei mui a tātou, ana, ko te Aotearoa-tanga, tātou hei hāpai mā tātou. E mihi ana ki a koe, te anau, tēnā koe o kōrero katoa i tēnei ahi, kia ora rā. Tēnā koe tira, tēnā koutou katoa. Ka te tiwi hei muri ake i ngā whakatairanga ana, ka haere tonu ngā wānanga te karere tatuno ake rā ki ngā Matapae Huarere no reira, kia ita tonu mai. Hoki mai anō ki te karere, hei tāanga manawa mō tātou i te rānei ko te uiuitanga whakamutunga a te karere ia Brian Joyce. I kōrero ia kia mātou i te tīmatanga o te taunei, e pāna ki te whakatūwheratanga o te hāhi moromona, hō, ki roto o manukau. He wā whakahirahira mo te hāhi moromona, kua tūwheratia te mepara. Ko ngā mai o te mepara, ko ngā mai tino tapurawa. I roto i ngā karaiputure kia mātou. Koe nei te tahi mahi me tukuna mai, e hua kia tātou, kia rapu o tātou whakapapa, ka hairi iria te tangata mo te hunga mate, mo ake tonu atu. Ki roto i te mepara e tahi wāhi motuhake, heoi hehanga mahi kei roto, a me pēhia e taurite ai ki ngā wāhi tapu o te ao Māori. Ngā tino kaupapa te hāhi e rapu nei o tātou whakapapa. Engari ka rapu tonu au o whakapapa, kia iri mo te hunga mate, e roto e tātou marae. Aha koa kāri te tonu, te wairua, o e tēnei ta tahi wāhia i kohi whakapapa. He rere ke ngā whare tapu e rua, heoi e whai panga ki ngā uara arotahi.
Te marae nei ki e tahi Māori koe tēnā te tino tihi o te maunga. Pērā tonu te wairua o te me para. Ka tā koe ki rere he wairua kei noa tū tēnā. Mo te rangi Māori e mo te pai o te noho, mo te whai whakaaro ko tahi o rātou katoa ki reira. Mo te tokorua nei, he whiako hau te me para, e ngā kaupono ana ki te hāhi, a e whakarite ana kia kuhu atu ki roto mo te wā tuatahi. This is the best we've ever prepared for the temple. We just started our We just started our classes this week. Both excited and nervous. I want to know before we enter the temple that we're prepared. We are confident. Hei tā ngā ture o te me para, me whakarite pono i a koe anō kia whai wāhi koe ki ngā mahi kei roto. You can get your temple recommendation after a year. For me, you within yourself will know if you're ready to enter the temple, and then seek guidance from your bishop for that recommendation. He rereke ngā ahurewa, heoi heorite ngā whainga. Linini tui tupou, te karere.